Kama kawaida tunarudi tena ndugu msikilizaji, baki ukisikiliza Byambest TV na usisahau kusubscribe na kujiabone katika channel yetu ya leo. Point yenye ambayo tutakuja kuongelea leo, tutakuja kuambia kwa nini wazalendo bado hawajaingia katika mji wa Bukavu, ama ni shida gani natuma wazalendo hawajaingia katika mji wa Bukavu. Basi kabla tujaanza, tulikuwa nahitaji tena usisahau kupartager channel yetu ili watu wengine waendelee kupata habari zaidi kuhusu Kongo. Basi tutawaletea mzalendo, mtasikiliza mzalendo ambao anaongelea ni shida gani ambayo inaendelea kuwakumba katika viwanja wa vita ambavyo vinatuma hawajaingia bado mji wa Bukavu. Ngoje msikilize video hii. 2 km hapa na Nyangezi. Sasa hii eneo yote tumeidhibiti kwa njia hapa mpaka Kamanyola mpaka Nyangezi yote, na nimezunguka Nyangezi yote. Najua wazee kama mmepata habari mingi sana na mingi mmedanganywa. Watu ambao wako mkazi ni sawa vile hamupate gisi ya kuwafika hako, sababu kila mtu anakuya mungambo yake na anaeleza. Unasikia tunafanya maoperasyon depuis liko mwa hii hali hapa, nishafanya operasyon 7. Na ile operasyon 7 kama adui ya pasulaka hii njia kwa kuweza kufika Uvira, ni sababu nimemfungia hapa. Na hapa nikitoka tu mjue kama Uvira na kamatika na adui anaendelea kupata njia. Tumesaidiana na magrupu za armee za kutosha kama vile CNPSC na magrupu za armee za Bakirikicho, Shukuru, Kifuafua, wale bote tunashirikiana na Barele Itongwa. Sie bote en collaboration na Synergie, tunatumika en Synergie. Sasa wakati tunatumika tunajua kama sisi tumepungukiwa zaidi, kukosa vitu vinaitiwa vifaa. Vifaa ndio inatukomplike sana. Lakini kama sai tulishakuwa deja Bukavu, tuko na probleme ya communication. Tuko na probleme ya materiel ya vita. 3, tuko na probleme ya risasi. Na probleme ingine ku niveau ya finance. Mnajua kama kupata rasio ya kukulisha majeshi zote haiko blagi. Na waza hapa kwenye tuko niliweza kusabia basoda benye biko engagé mwa hii front, tuko moins plus de 6000 benye tuko engagé mwa hii front. Na wakati tuko engagé mwa hii front plus de 6000 personnes, vraiment kupata chakula ya kula ni shida. Ni shida, mais tunatumikia gouvernement. Na wakati tunatumika sababu adui ameamvoire nchi yetu, na sisi hatuwezi kuiacha kama watoto wa nchi. Tuko majeshi ambao tumejitoa kwa kuweza kusaidia nchi yetu. Gouvernement tusaidie. Tusaidie, msione sawa vile mzaa. Sababu sisi tukishindwa hapa na Kinshasa watawakuta. Sasa msifunge mikono Kinshasa muwazi aseme kama sababu tumetia kaka amani kidogo mwa hii eneo yenyewe tunakamata, yaani tumemaliza. Njoo kuanja. Njoo kuanja sasa. Mutie mabateri ya marsh, tusaidieni. Huku tuko na maeneo mingi yenye meme avion petit porteur teza shuka, na ile petit porteur kushuka na mtatuletea vitu ambavyo tutafanya navyo kazi. Fikisha hii habari kwa excellence chef de l'etat, ayue kama vraiment tuko hapa tuko tunapigana sababu ya nchi yetu. Hatupigane juu yake hapana. Tunapigana sababu ya nchi yetu. Sababu hii nchi kienda tutashindwa hata kwenye tutaweza kutia ligoti. Na ndio maana tumepigania zaidi. Vraiment musikie hii hali yenye tuko tunalia shi sawa vile wazalendo. Muelewe kama tuko na probleme yenye ko tredi. Okau hamubikamate au serie. Vraiment sijue kama tutabutire kunini. Merci beaucoup, ile ndio nilikuwa nalomba. Hii message muifikishe kwa ndugu wote wa patriote, wakongomani wote ambao wako na susia hii nchi. Tuangalie gisi tutaweza kusove hii nchi kuitosha mwa hii kao yenye iko hapo. Merci.